Namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namuntlha ta khela la Mr. Post. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra the 5th of December ni fike ni scroll ka account ya Mr. Post, as you can see. Or ni fane scroll ni fike ni kuma ku yingo yi fike yi post yi fike yi tsala ku yeve. After we tsala ku yeve yi fika yi pfula la swona ku clearly this see the cover ya yona leyi taku. Leyi nga ta kha yi huma of course album leyi ka December of course, so title yaleyo very wu ta tshwa mkhava ni hleke ku ri ni hlayeni kokwana of course loko se ni taka video ni fike ni va professional guys, ni nge hlekahleki swi ze swi nyangatsa, so yona yana title ya kona wu ta tshwa mkhava. We never know it's either a beef or it's a dance song. Mara of course ati prediction tani leyo, mara ku hi mina ni twa ku it's a dance song. You nga Mr. Pussy yi kota ngopfu yi ze yi ndla beef song yi va title. Ni twa ku maybe it's some sort of a dance song ku hi mina leswi nga fika endla swona sweswo. So loko ni yi langutise yona cover leyi kahle swinene yi sasekeni swinene. You ground ta ku ta complain yini, you ground swinene yimbelela xikipa xa Bokati ha kota ngo lembeleri leyi la ka cover yimbelela xikipa xa Bokati, as you can see sasekeni swilo a na swin'wana swi vula. So ka video le manzi na ku complain na ku tisa mavonelo ya mina, so ni to nghena ka ti-comments kwala ni vona ku vanhu va ri yini lava nga na ti-reactions, and then kwala ni nga ta yima ku ni ta yima kona. So a ende lava nga na ti-reaction ntsena nhlavo ntsena ya hi le gajeni kwala yi fike ku i ncini sweswo hi hembe leswi nga fika yi tsala swona. Nyiko kwala yi fike yi kombisa ku wu ta tshwa mkhava approved, okay. Manaka kwala yi fike yi kombisa ku ncini nhova yi ta pfala hi paparulana wena a na wu swi koti ku yimbelela hi leswi nga fika kombisa swona. Xirhandza swilo kwala yi fike wa twa ku lanthe ku menemene ya magazi na khensa swinene ku va mi ni missionini kulani kwalano na khensa swinene. Celebrate kwala yi kombisa ku yeve manganyi kwala yi fike yi kombisa ku swo boha yi vula in relation to that title yo wu ta tshwa mkhava. Given la yi fike yi kombisa ku koperiwe xingomani lexi ya xa vavasati very mapudi xo wu ta tshwa mkhava. Okay okay so the guys are not care if you have by far I think is the biggest fan ya Mr. Post. Ngoveni kwala ife komisa ku humesa siku rin'we na Ben Mayengani if ku ve a wu xi chavi ni la ta vona swin'wana. Okay, Amos kwala ife komisa ku leswo wu ta tshwa mkhava u kopile ka mhani lavaya va mfundhisi. Then Payload kwala ife komisa ku I'm not sure if ni hlaye swona hi key ya hansi loko ku nga na ti-reactions ta tshika wazimenda yi fike ku yeve matimba kwala yi fike komisa hi leswo madala i n'wana ti i na ka ntukulu wa Jehovha na Satan, hosi ya tihosi Herota, the Punisher, Tornado himself. December a ku sali nchumu hi phosa leswi nga komisa swona. I'm sure is rating it to beef. Then Max kwala yi fike komisa ku yes swi lo yeve tata wa mina la nga Ngove, boss ya music wa Xitsonga, as you can see leswi nga ko maluleke life yi kombisa ku a xawela after ku twa clip leya ya 22 seconds clip leya Mr. Post ni sure ku maehleketo maybe ni kha ni yi vekelele on the side here i vula le clip ya le ni byele na gas kahle a ku ndleke yini Ben Mayengani gas ka this picture. I've been trying to understand a ku ndleke yini and then naswona se swi tiva ni save ku loko se ni mi vekela hi va yi ri kahle a ni se swi twisisa ku a ku ndlekana i ri line Ben on the president gas mixo ndlovu hi ku hi leswo madala yeve I think makoni wa Mr. Post. Okay, ya hansi hi leyi na kokwani kwalano kokwani vito ra yena yi wena kahle manyanga a ku fanele ku ri wena leswi nga fika kombisa swona. Tsakansi kwala yi fike kombisa ku my father who art in Centurion Studio, hello be thy name poncisa the mkhava shem wu ta tshwa mkhava poncisa the cover mshem. Okay swi kahle we see. Ngobeni kwala yi fike kombisa ku ndifikini le daka ngove ntiyiso kwala yi ku my favorite. Xibambo kwala yi fike kombisa dilo na twa beni xi kasi a wu pfi u twala hi hembe divedi wa tshwa mkhava. Okay, amukelani kwala yi kombisa ku tata wa hina loyi a nga le ka ngove, as you can see base kwala yi fike kombisa ku baby ntata u ta
then liyo mnisi kwala ifike msiku ukutobhuluka kunene walowo mfana. Yeah, hayi loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.